Polku thlani somni pathum zirtopni kan lo thleng vele ta tual chung thu thara then khatte kan han lor le dona o kan theta gang khan tourism minister pulal nginglawa mar chuan gohatia press conference ka rup mai hemi chungchang hi kan video bulletin nan kan mangang tourism lama ma kan son kan ti a malak na rang kalpui ania khwalzin parsen ninga mo zatin za aza chuang parsen zetin khwalzin kan pung chho zot mai ni hi rela ron luta hei ringot po hian khwalzin tam tak Mizorama aron hruai luta chutiang chuan Christmas vok veta khwalzin kan nga dan te kha kan la revek ome chutiang chuan sarkar thar hian tourist hip tur hian program rang an duang chawa te nau taka changa alian tham thlengin te nau tak po hi om thei chuang lo chu tirnan sakor mui tu etlanga kumhli thla nia nitla han thlir liam ringot te po kha thil ho tak angalang le a social du tu te tan chuan social thei tak le thil te tham tak angalang ni ma sela khang atang ringot po khanin mitam tak hi blue theina ni Sport and Youth Services and Tourism Department and Kultu pulal nginglaw mar Minister of State chuan Aizawl chu India rama Christmas khopuya siam antum thua soi February ni som pali sang ni som ni paruka Aizawl International Half Marathon AIHM sang ni som ni paruk nei tura tel turin India ram mi pui asombok pulal nginglaw mar hian Guwahati Mizoram House a press conference anaya Aizawl International Half Marathon 2026 le Mizoram Tourism chungchang asoi Aizawl International Half Marathon 2026 chu February ni sompalia Aizawl nei ani don ni na soya mithanem tak tel tura be sayan ni thule tel turin Assam le India ram mi pui asomani kumsang ni somni panga khan Aizawl International Half Marathon buat sayani to ti soin minister chuan lir theile thlona mangchawa Mizoram kal thayani chungin Aizawl International Half Marathon 2025 state pon mi thanem tak antel tuna chuan sairang thleng rela lut to Aizawl International Half Marathon 2026 chuan state pon abikin asamatangin tamle zual an rontel ngei kan beisei ati sport minister chuan Mizoram state kilkhor tia hriat thin chu ain thlak mek ti soin Aizawl chu soilo Mizoram po la hrachiang lo te hnena Mizoram ti lar kan dua Aizawl International Half Marathon manga Mizoram nom zia puan zartel kan du ati Aizawl International Half Marathon 2026 chungchanga hian minister hian October sani somni panga khan Delhi press conference alo nei to bok tourism minister pulal nginglawa mar chuan sarang thlengre la kal hnuwa Mizoram tlotu khwalzin an pungna sa ti soin kumsang ni somni panga a state pon mi nuai riat singli sangkhat zathum somni pahni in Mizoram an ron tloa sangni somni paliat lo tu ain za asom ko paruk point pakwa in an tamzok Mizoram khopui Aizawl hi India rama Christmas khopui Christmas capital of India chantir kantum ate Christmas dona khopui lun lai bera no vehicle zone puanani thute Christmas parade nei chunjom zel tumani thute soya December ni somni paruka Christmas roi the kan nei thina hei hi India ram hundanga omvelo Mizoram Christmas lomdan ti hlutu le chim ti chak tu ani ti in khwalzintan zinhun tha ani thua soi pulal nginglaw mar chuan Aizawl chu traffic dan zom thatna le beng chen lo na silent city ni thu soi bokin hei hian khopui nu na ti hadama Ministry of Housing and Urban Affairs point Mizoram sarkar hna special award hlana awat hian Mizo mi puite chutlom ngai le midang ngai chang thiam an ni si antir ati tourism minister chuan Mizoram tlo du ten ti tur le tlo tur an hria theinan tourism event calendar 2026 siamani thua soya kumsang ni somni paruka hian India rama tourist destination thanom bersinga kantel kan ringlatani ati Aizawl International Half Marathon 2026 chungchanga innovations India how to Rahul Bali chuan Aizawl International Half Marathon chu Athletics Federation of India ina pompuya Sport Authority of India Northeast Frontier Railway le National Cadet Corps ten an thlop ni na soibok Aizawl International Half Marathon chungchanga hriatur poimo te website a tarlan hani boka press conference hian minister hi tourism director Pilal Roding ele Guwahati Mizoram House Deputy Resident Commissioner Saithang Poisai lo le official dangten an troyom bokani Chief Minister Lalduhoma kai hruain
CMO conference hola Mizoram proactive governance and timely implementation mi pragati thutkhom masaber nei ni CM chuan Mizoram kong puilaya dananga leivung pai turania an pailo chuan na tho choltir riamai turani thu asoi CM Lalduhoma chuan Aizawl Western Side Bypass road lei meka leivung paidan fello chu chaktaka bozui turin amo phurtu te hrila Contractor in dan diktakin levung pai turania levung paina mun dumping ground danang thlapin asiam turani dananga fel taka levung paiani don lo chuan na tho po cholti riamai tur mun danga NHIDCL kong puilaya po dananga levung paina fel fai taksiam turani ati thutkhom a hian sarkar malakna then khat kalpui dan thlir hawani har satna an to tele chin fel dan tur soi hawani vaireng te atanga sairang national highway thlurli tura leimek te Swades Darshan 2.0 manga thingsul thlia conference sakmek te utility mall sakmek te thlir hawani mi pragati hi sarkar lei puile state sarkar project pai mo zolte ahun taka zo ani theina atana viltu turadhinania chairman chu chief minister ni in chief secretary chu member secretary ania member state sarkar principal secretary te secretary la deputy commissioner le Mizoram sarkar lei pui department agency ho tu te antel bokani hetila hian Mizoram thingtlang thalai sangkhat somni panni te DDUGKY noya thiam thil zirna skill development training board sei turin Mizoram state rural livelihood mission MZSRLM le project implementing agency pasari chuan January ni somni thole ni khan tho hona thuthlung memorandum of understanding and ziak thuthlung hi rural development and administration secretary Aizawl sanga kai hroin ziania MOU noya zir thei turte chu puan thui fashion designing puan thui call and call mikhol and call le kai hruai te chutiangin solar PV bun le general duty assistant te ani DTUGKY noya Mizoram thalai sangthum zaret sumko pasari ten thiam thilan zir chhuak to a chungzinga mi sangni zanga somriat chu Mizoram chung le Indiaram hundanga 5-star hotel le resort ate call center le cabin crew le adanga te na an mu sakto bokani hetilai hian chief minister havin CM conference hola January sangni somni paruk nimin lam khan chief minister havin CM conference hola Aizawl PCT master plan huam chunga tanga HNVT mun ma neilo khothar tura son chungchang an soi ho sarkar thu chuataran danin Aizawl master plan hi IPA global tenan CM meka sarkar chuan PCT bechan hian Saskia Trangin incentive cheng vebel chaja somga mutumin proposal an CM mek boka proposal hi PCT laili ni zui turangai tuna HNVT le fisheries department mun ma vel hi ani neilo khwa hi a omna leilung a himlo wangin kumtam tak buena an lo tok towa khotlang mi puiten an khoram chunga vek in son an dilangin sarkar chuan ro manna siama malakna pothui takkal puini towa an khothar tura tanga hlavak lawa hian HNVT mun ma hi son mai chiani angem ti thu soi howani soihona hian puke sap danga puwan la thana PWD minister te pusilal soivunga HNVT minister pulal nginglo mar tourism minister le official poimo dangte hantel bokani ohi tunlai chu social media vela podarna sakhop maya dan lovin poisa thanem takmanani o tuna hian social media podar view mai poisa thanem takman chungchang kha dan lova foreign poisa run lu ta omti report an don bo zoyena sam rifles chuan ni somni khan Burmese chiat thanem takan man Assam Rifles te hian an thudon bozuin Lucky Siha districta mobile vehicle checkpost an siama January ni somni zandariat vela lirthei pakhata trengin Burmese chiat vebel chethum noi somli paruk sangsari an mana Myanmar mi pathum le Indian panni an mantel Myanmar mi an man te chu mechia vek Lalduhoma thin kumsom nga te dui sui win kumsom ruk pathum le chiat khain kumsom ni pakhat te an ni Indian an man te chu lal hriat puya kumsom thum pasari Rombok Siha district le Tumza sanga kumsom thum pali New Siha te an ni poisa le mi panga te hi dananga chuijui turin tuipang police station a hlan an ni
heti laian heroin kg ni chuang man ani boka champhai police te chuan January ni somni khan nalan khodaya heroin ninge ya hriat anei tu hriat lo mu ani thuan don bo zuin heroin kg ni le gram jani somret paretan man champhai police te hian sabon bom za somret pasari chunga da heroin kg ni le gram jani somret paret hi tu hretu te mulai nan mana chengve bel chhali point pali pasari man hu nia chhutani atira anei tu keng tu te mu an ni lova heroin hi an pai ni in an hria heroin an hmuna hian mobile phone muni in hemi mang hian theito pin nu chui na an thok zui bolero pakhat chu heroin hmuna hian chaktakin ron tlana police te chuan a khaltu hi mobile phone a thalak lang nen an in ang ti an hreman police te hian bolero hi zui ngalin kem thum nu vela phain motor chuang Mohammed Morsur Barbuya kumsom thum pathum hailagandi samle umet razalaskar kumsom ne pasari silchar samte chumanin thu boy han siam sak ani heti lai hian ITI OIMA branch in an OIMA mingchala mi vo beta poisa dil tu te mi pathuman mana an mi man mi pathum te chu ITI venga omzui zel an rem tilo ITI veng branch OIMA in a thu chuan siam danin January ni som pakwa zandar som khan Myanmar atanga ral tlan an veng chunga mi pathum lalthamuana vanaba section a chu OIMA mingin poisa an dila an pek lo chuan kutlak hiala an vova poisa pelo thailo din hmuna an siam ti an soi OIMA mingchala an veng mi go beta poisa dil tu te chu rang taka an zon hnuwa January ni somni zan khan Myanmar ral tlan ITI venga kumsom paret mi dulian thanga khampatte Myanmar mi ni in kumsom ni pakhat mi lalrin dikate kol chu west te baka ral tlan mi pa kumting lo pakhatan mana bran choi me hena an ti sual ti anin puang ti an tar lang bokani heng mi pathum an man te hi January ni somni pakhat chani somni paruk sana ITI venga ral tlan tenen OIMA hola an ko khom ngala ral tlan dang hriat lai in ITI veng branch OIMA executive committee in heng mi pathum te chungchang hi an rela kumni kalta a ral tlan chungchang a thuda an lo nei tot lo chanin heng mi pathum te hi ITI venga to lo turin an chung thuan rel saka hemizan la hian thu nei tu te kuta an hlan ngal bokhani han comment chiam te pochak oma maro chukati china khan kan handu tok mayanga kan puan ta ka tanga kan ha hol song kan ngai ven song le kan ril ro omte comment lama khan in tharung ha olovin kan tar lang sun jom vele don nia kati china khan kan du to kanga tamtein kan omanga voin tlai lama khovel thu tharin dona thu tharam bial boina te tunlai khovel boina te ti chho kan tum le anga in lo ngai chang le vek don nia ni man nom vek ole